Kardon pini Newsfast Karbi Anglong birta thanjibam nilisami somjalening lengpi apransi birta ketipen arjikta Borpung hawar lang pialang royathak dolong kavia joini lapupu kachikatji aphan kisung Taralang so hemari terang arong ruptali na sengkan pinipen asonason kapatu pensi ning arong aje pen chengpon Lang lokso hawar HAD Minister Sumrong Hang EM Raju Tiswatum long ekesom. HS second year asad lang along first division ki undun atumaphan Assam Pragyan Bharati Scooty Scheme anong kironpon. Parivartan mate ka chelar wanjila pen sabka sat sabka vikas pu alamathepi raratheng no lamchak chepi ponsi BJP atu sarkar charilo sarkar charidat aphi methang alamchak do anta chiting ni lapsi rat ahotora sai claim wrong Lapuson kaching thorahin kapa phidun hub adim angbongke 14 nong korkanthi MAC constituency arlo borpung ha warta isilo jasemet petke lang lokso pen borpung adak lang pialang royathak dolong kavedeta isilo barla wecheng veri lang the lang plenga por ahut radatum kacheleng sung piglo check pen kase marpon atelong mate phan pensi radatum sai jog je pen cheparnang koktitilo Lasoalam the arjulong si usuka asong pen adim an humri damlo ka humri dam hot ke thek damlong atengke bangso lang pialang royathak dolong kawe dat pen arniwang radatum methang ke mangadim an kapale dam je aphan radatum aphan kachong thui asai loksi ke klem puke klang ham lopusi usuka tiripia maipu बम लबंग सो बीजेपी सरकार तो वाला लिखा तुम कह के तमे सबका साथ सबका विकास बलम से नहीं बम अलांग लितु परिवर्तन बलम से नहीं बम तमे ahoga bangka labang so puriborton labang so sabka sat sabka vikas bang itu tekam nongli non he jongri tuma song hin pen borpunga hawar itu humri dam hoda bang tekam nong bangka labang so borpung leleangko lang piaro athak dolong abidare jong labang so ara hawar ara tu mangka penam itu kisum dulu nasi nitu ke pu bangka jase met pen bangka labang so lang piaro athak prabjin pen Karbi Anglong autonomous council tu halajak mane RCC dolong kasemar piji phasin itu pen tuniri padopon Bibi Sonterona Hinpen Ningje Pon News Text Report Newsfast Karbi Anglong Dipu taralang so hemari terang arong indeng koira phok mate ruptalin asengkan ning arong aja jaimek pinipen chengpon sikewang jar koini phai throk arni rat amai pi padoponji pinipen rong isi klim somar pen chenglok sarmar sarpimar riso ejangatum ke kat relay race tibu ke kat bosta ke kat spoon race ing prim arme ke kroy vokacharchu magic chair Hei hui pathu chepate pon anparta penap setami nokbe ke kat sonsuri kachiwong pen chenglok asonason pathu pon jila pen ar koini phai pho arni rongker thantheli setami ar klipon pola pen ki jutsi arni ar koini phai throk arni rat amai pi ingiji halaso arni Dipu Municipal Board Chairman Rakro Aluhiaman pen chetong dun popusi Silver Jubilee Celebration Committee amai phusar theteron pen kongchunbang longki be atum pachini pon Niltum Arkoi Tarike Thomben Osomar Bihek Thek Ben Chenglok Sarmar ke the Sarpimar ke the Kadogbe Angding Mate Asai ke Enpon ke la pohelo Nilitum Laningkan ko rapho kichok rong kichukim ke chok pen 500 se monong fit awe tumhan aninga parong di 500 se kengkam isi akemia towar ke chedorja futhak rong si thek munchot kadoge bicheng wa chingsa si pinia bangke ko pathu angdeng asai denglo program paduji ke tarik ke thom fli lote pinapa pathu angdeng dolang phoa nilote niltum rong karar kipo throgani ke public meeting padopo bangson isi niltum la pinika pathu ko anma la kachipate long ki unun bangphu bangpidman nong he padirji pu kachisikdo rakropu chairman Dipu Municipal Board ahin phanil tum alu sapu kachopa pado News Text Report Newsfast Karbi Anglong 14 Nongkor Kanthi constituency arlo lang lokso hawar along HAD Minister Sumrong Hangpen long eke sompon pini palong ni adim lang lokso lang pongrong pi arong pen kajakram sa arong kachilenga towar long eke somkang pupon lapen adun thu
denta khat RCC adolong long ekesom kangpu pon porphai kresia pormalom pen pangcheng ponsi korkanthi mondol maipu doloi ingti pen aluhi pachini pon lapen bangso amayalong aluhi aman pen nangachitong dun Assam HAD Minister Sumrong Hang Karbi Anglong Autonomous Council EM Rajutiso Samilangso Municipal Board Chairman Robinson Rongpi Langpher VDC Chairman Sarsotiso Lapente Penangan Kethegi Dingatum Chetong Dun Korkanti MSC constituency Harlu Langloksu Aklamalong Langpong Rongpi Tu Kajakram Saru Labangso Tuara Kimi Abana Tuara Long Tuara Kimi aku eklem pontu jipulaso along ekisom asayang deng long pini nili tak local MSC mate EM Karbi Anglong Autonomous Council ake hai taju tisopen nili tundar na home reglo nagarata tumpen SOPDG 2021 meninggal aso atoar dak 2 kilometer aso atoar long ke sami phase ke bang lapen nele non dak pen korkanti MSC homosti lom ala border area long langroi la tenta ghat langroi tenta engti polling station adung Phuluni pen Arun Crow Newsfast Karbi Anglong Pirthia dang along lokachar lahin kachithang lapen kapaphrang dunang ji pupen ajok Karbi Anglong along pusitami lokachar like thek aphai nangbat bom lola sonsi lokachar lahin anso se kapaphrang dun thek ji mate anso se lokachar lahin kachi hungnang ji aputha sarkara hin pen lokachar limate HS second year along 60% pen atha sadlanga chapa undun atuma phan Assam Pragyan Bharati Scooty scheme pen nong e pajir pon Bangso anong ekapajir pon amayalong Karbi Anglong Autonomous Council EM Tuliram Ronghang Aluhisar Puaman pen Chitong Dun Lapen MP Horen Singh Be 1 Nongdor Amla constituency MAC Prabhat Chandra Taru EM Lun Singh Teron EM Rup Singh Teron Lapen MAC Rina Terangpi Pawan Kumar Rai MLA Dr. Mansing Rongpi pen kedang lok penangan man peng kedo kethegi dingatum Chitong Dun si CEM Tuliram Ronghang Lapen MP Horen Singh Be alang litum Arideng pen sadlangki undun abang phi atuma phan Scooty pajir pon Lapen West Karbi Anglong along pen kadokawe bang klikebra troxi abang phi atum nong e chepalong dun la sila anso se lokachar liahin kapaphrang dun nangji aputhak CEM Tuliram Ronghang asang hopen than pajir mi pon wothat langso pen আমার yes Karbi Anglong yes Karbi Anglong 235 হয় স্যার বর্তমান আমার কাৰ্বি আংলঙত খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা শিক্ষানুষ্ঠান আহিছে মেডিকেল কলেজ স্যার এতিয়া আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত বিশেষকৈ বিজ্ঞান শিক্ষাৰ হেৰিটো খুব কম দেখা যায় এই ক্ষেত্ৰত স্যার আপুনি কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব সায়েন্স কলেজত আমি সায়েন্স যাতে মেডিকেল কলেজ অহাৰ লগে লগে যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যাতে সায়েন্স পঢ়ি পেলাই ইয়াতে মেডিকেল কলেজত চিট পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে যে ডক্টৰ পঢ়িব সুবিধাটো আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল আৰু অসম চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি এতিয়া ডিফু মেডিকেল কলেজটো হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টবিলাক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰে যে এতিয়া দেশৰ ডিগ্ৰী কলেজ হৈ গ'ল তাত ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম আছে আৰ্টছ ষ্ট্ৰীম আছে আৰু ডিগ্ৰী গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ আছে হাফলং গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ আছে সেইবিলাকৰ কলেজত গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ যোন আছে আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী প্ৰায় হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত তাতো প্ৰায় ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম থাকে সেই যেনিবা ডিফু গভৰ্ণমেণ্ট বইজ হাই ছেকেণ্ডেৰী তাতো ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম আছে কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীম আছে গতিকে সেইবিলাকৰ যদি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যদি ভালকৈ পঢ়ি ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পায় আজিকালি ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন নহ'লে আমি ছায়েন্স এডমিশ্যন নিদিয়ে যদি ছায়েন্স পঢ়িব হ'লে আমি ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাছ কৰিব লাগে আৰু সেই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাছ কৰিব কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ আগুৱাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত যাতে কম্পিটিশ্যন যাতে প্ৰতিযোগিতা হয় তাৰ কাৰণে স্কুটি দিয়া হৈছে যাতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ছায়েন্স পঢ়ি যাতে মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং চিট পায় আৰু তেওঁলোকক পঢ়িব পাৰে Rajan Ronghang Kheroni Penren Singh Teron Mohor Nebang Protap Kathar Newsfast Karbi Anglong Non manong sopan beer time tonsinay For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Dipu, Main Market, Karbi Anglong.
Doctors are as of OBS and gynae, skin specialist, medicine specialist, child specialist, bone specialist, consultant eye specialist, along with all the facilities such as infertility clinic, ultrasound, hematology, microbiology, biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master health checkup of general health blood, RE, ABO, RH, diabetes checkup, thyroid profile, lipid profile, kidney function test, liver function test, RE urine test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Birtakan konpen nang Ciroy Tulo. Pachumi All Karbi Anglong Sorkari Gambura Association atum akisung ke boya putak amina sai hemalong perangke amai papon. Bangso perangke amai along alang litumpen ke jongpon atengke asamalong kaprega district atumke surisir kep lobonta Karbi Anglong alongke paro troksi anbet. Pualam perangke amai along paklangpon. Lasi bainong pabat nang jibu alang litum pen kehang RG dingklu penlo kehang bonta piniarni anta Karbi Anglong Autonomous Council atum alang litum kisung alam arjuje pusi perangke amai along ningje lapen anparta MLA Dr. Numul Mumin pen assembly along sorkari gambura atum akisung alam ningje pondun apita piniarni anta Karbi Anglong Autonomous Council atum claim kledet aputak ningduk cepaklangpon lasi patumi perangke amai along pen Karbi Anglong Autonomous Council cari bom atum apan alang litum akisunga putak tong sekot pen pacun pon mate Assam State Government pen kepatek ang ateng kelong seragji apansi pacumi perangki amaya long pen hangpon litum ke damtang penang an aningkan pen sitame nilitum kelong bom honorium non putas parutrok sisi nilitum bang chodeng dun bom nang koklang si nilitum naso parutrok si kedeng pon honorium apen kaprek a district ke chodeng bom honorium penil tum ke theklong ni tum bang prek io aso ke prek bangke alang litum kaprek a district long bangke non pini 9000 an alang litum bang kaprek a district sorkari gambura bang deng bom sita ni tum bangke 700 sinon pon talong bom Rasila so apan nili tumang ni tumang ke isi na negligence bani tumpan nang kelang rem la sonsi ni tumang cema thalo ni tumpan nang kelang ponpe la pu sonsi nang kang hon ponpe la sonsi ni tumang cema thalo athe ini tum pinang an ini tum sorkari gambura ta ni tum asai claim nang kok latak apor cipu pe yat pu pe arni arve ajo phirlu sita ni tum ni tum asai sorkari gambura asai ni tum da ciklem nang kok la sila po anak kiduk akisu ni tum cipaduk cimai det pen sita ni tum pan onurium ba ni tum pan pabat pon pe nang hon pon pe la sini tum ning hon duk do sorkari gambura tum pan council hin pen kelang le ang thek the dung binong lage non chikimu me un edalo la si chikimu pon nang kok lo la si puthot neli hin pen chuning ri dunia bang ke la po hen lo EMCM pencenglok kado kabe kethe geding tum do ansame sorkari gambra tumpan matha ponra bang a district ateng anle pupis tame masabak kajinso dopen onaria maputhak anong nam papat ponasonte ning thepalo Dipupen Pangkas Deka Newsfast Karbi Anglong Pinia Birta lan sepajut iklo, domi takmit kardom.